Nisab hawnhekk fil-pjazza warajja l-Assemblea Ġenerali, il-Parlament tal-Bulgarija. Hawnhekk bl-eluf minn tagħhom fl-aħħar xhur ġew bosta dimostranti protestaw kontra il-Prim Ministru Bulgaru Boyko Borissov li propju għandu allegazzjonijiet serju bdew jipprotestaw fuq allegazzjonijiet li bdew jippuntaw liħ dwar korruzzjoni u saħansitra anke ħasil ta' flus. Bosta mid-dimostranti kellhom kartelluni f'idejhom, kellhom wiċċ l-Ewro parlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola u bdew jisejħula bħala Mrs Mafia. Wara li propju dawn l-istess dimostranti li bdew jipprotestaw biex l-istituzzjonijiet iservu lill poplu Bulgaru għat-tisħiħ tad-demokrazija, għat-tisħiħ tas-saltna tad-dritt, saħansitra ġew akkużati li huma iffinanzjati minn gruppi tal-mafja. Dawn kienu x-xejni li dehru fuq il-medja internazzjonali. Poplu rrabjat mhux biss għall-gvern tiegħu iżda wkoll partikolarment għal Roberta Metsola u Manfred Weber. Illum għandu assistenti tiegħu lill-eks kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Kienu rrabjati għaliex f'riżoluzzjoni fuq il-Bulgarija Metsola pruvat tgħaddi emendi meqjusa bħala skandalużi li bihom titfaddel ikra fuq id-dimostranti u tiddefendi l-gvern ta' Borissov li l-partit tiegħu huwa parti mill-istess familja msieħeb fiha l-Partit Nazzjonalista dik tal-Partit Popolari Ewropew. Borislav Sandov, wieħed mill-Partit tal-Ħodor fil-Bulgarija, attivist li da il-vjolenza tal-forzi lejali lejn Borissov, tkellem magħna meta ltqajna miegħu fiċ-ċentru tal-kapitali Bulgara. Mistoqsi x'qalet Metsola fuq id-dimostranti Sandov wieġeb hekk. That was totally fake statement by Metsola, and I also wrote a tweet and a letter to her. I think that was just her party position represented by her as part of EPP, because also the government was ruled by EPP member Borissov's party Gideb. Sandov, illum membru parlamentari frisk li tela mill-attivizmu fil-Bulgarija wara l-elezzjonijiet parlamentari kmieni x-xahar li għadda, jinsab id-diskustat bl-aġir ta' Metsola. I think it was abusing because saying that those people like me are funded by mafia when we are trying to demand democracy. And we are doing this by our own and through a foe. This was very scandalous. Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Gregg baqa' jiddefendi lil Metsola li titkellem ħafna fuq is-saltna tad-dritt ta' pajjiżna, iżda vvutat kontra riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt fil-Bulgarija. Quddiem dan kollu, l-attivisti Bulgari qed jisħu li tal-inqas jippretendu apoloġija minn Metsola. Blaming people who are demanding democracy to be part of some paid protest, that is really ridiculous, and I think she deserves an excuse to Bulgarian citizens. Warajja il-binja tal-qalba tal-gvern tal-Prim Ministru Bulgaru Boyko Borissov. Riċentament hawnhekk kien hawn l-elezzjonijiet u il-futur politiku tal-Bulgarija għadu nċert. Ħaġa hija ċerta li l-Ewro Parlamentari Nazzjonalisti David Kazis da primarjament anka Roberta Metsola laqgħu kienu ta' spalla għal gvern Bulgaru ta' Boyko Borissov li għandu allegazzjonijiet serji fuq rasu u kienu il-protesti fuq il-demokrazija u t-tisħiħ tas-saltna tad-dritt f'dan il-pajjiż. Edward Mondebello, mill-kapitali Bulgara, Sofja, għal One News.